Lo tanya, gue jawab. Bang, lebih efektif jalan kaki atau lari? Tapi gue lebih suka jalan kaki sih. Kalau lo suka jalan kaki ya jalan kaki aja, ngapain lari? Lakuin apa yang lo suka. Tapi tergantung tujuan lo nih. Kalau cuma buat bakar kalori dan bakar lemak, jalan kaki udah cukup. Tapi kalau tujuan lo buat fisik dan jantung yang kuat, lari lebih efektif. Tapi jangan salah, jalan kaki juga udah bagus banget. Cocok lah buat lo nurunin berat badan, nurunin stres. Apalagi buat lo yang pemula. Ya pokoknya cocok banget lah buat lo yang obesitas gitu ya. Kalau lo obesitas jangan lari dulu ya. Lo boleh jalan kaki, yang penting konsisten. Tapi kalau lo mau coba lari ya boleh aja. Asal jangan baru ada sekali dengkul lo bunyi terus lo bilang kayaknya gue lebih cocok rebahan deh. Aduh, jangan ya. Intinya daripada lo ngebandingin jalan kaki sama lari, mending lo bandingin diri lo yang gerak sama rebahan tiap hari. Ya mulai aja dulu, jangan debat ya kan. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, komen aja di bawah.